uko wakoresha internet y'ubuntu ikora kuri simukadi ya MTN, Airtel cyangwa se Mango 4G cyangwa ubwoko ubwo aribwo bwose bwa simukadi ukoresha. Nk'urugero, hari ukuntu usanga umuntu ari umukozi cyangwa umunyeshuri cyangwa se ari umuntu utabasha kubona ibyo 5,000 3,000 byo kugura internet buri kwezi, ari ugasanga agira ikibazo cyo kwagisesinga social media, Instagram, YouTube cyangwa se Facebook. Muri iyi video ngiye kukwereka uko ushobora gukoresha internet y'ubuntu nta bintu byinshi bigusabye. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Abuize Tech, liking video, kuri subscribe niba utarayikora. Ikintu cya mbere rero uri bukore kugira ngo ubashe kwagisesinga ino internet y'ubuntu ni ukuri buze ukajya muri Google Play Store. Play Store yawe uraza uyikandemo. Hano ugera muri Play Store yawe rero uraza hano basacingira hano hepfo, hano hari akarango ka search, noneho we uraza ukirikemo. Nukirikamo rero nk'ibisanzwe muri Play Store bakwereka ama application agiye atandukanye, ariko hari ama application atanga internet y'ubuntu abagiye atandukanye. Noneho uraza ushaka iyo bita TRM 5. Urabona hano ko bayiduhereje TRM 5, TRM 5 up, TRM 5 2025. We rero uraza ukanda hano handitse TRM 5 2025. Noneho hano bari bukwereke ino application ya TRM ngiyi hano, kugira ngo utaza gushyiramo application itajyanye niyo twebwe tugiye kukwereka. Icyo uri bukore rero uraza uyikandeho hano rero, kugira ngo ino application uze kuyizera uraza ukirikeho hano. Noneho hano bakwereke ko updatinze ku itariki 9/2026 mu kwezi kwa kane. Hano bari kukwereka ko bongeyemo features nshyashya. Noneho hano ino application urabona hano bari kukwereka ushobora kuba wayiretinga igihe wayikoresheje, ugasanga ibyo igomba gukora nibyo iperforminga kandi ikabikora neza. Noneho hano bari kukubwira ngo TRM 5, ahangaha TRM 5 Fast Secure VPN for Android Mobile ntabwo ishobora kuba yatwara amakuru yawe nk'izindi VPN ziba ziri untrusted. Impamvu iba yaraje hano kuri Play Store nuko baba barayisuzumye bagasanga nta kintu ishobora kuba yagira gute yakangiza. Noneho hano urabona ko ino application yacu iba ifite rate ya 4.3, kandi muzi ko application ifite rate iri hejuru ya 4 iba yizewe cyane. Ahangaha ho ntago turi bubitindeho cyane, ni ibijyanye n'ino application nyine bakwereka ko dushobora gutuma telefone yawe nyine iguma stable igakora neza ugereranyije n'izindi application bakweretse zikoresha internet y'ubuntu. Icyo urakora rero wowe uraza uyopeninge muri browser yawe. Uraza opening TRM 5 yawe utegereze, ariko nyaboneka niba ugejeje ino video ahangaha nyaboneka kandi like kugira ngo ize kubasha kugenda igera ku bantu benshi. Noneho hano bari kuduhereza ikamu, bari kuduhereza ikaze muri ino application ya TRM. Wowe uri bukande okay. Noneho hano bari kukwereka ngo joininga Telegram. Join Telegram, uraza hano kande later. Nuza hano rero ugakanda later. Urahita ugera ahantu hameze gutya. Nugera ahantu hameze gutya, noneho wowe uraza umanure muri telefone yawe, urebe hano hantu hari data, umaking sure yuko haba kuri Airtel yawe data zifunguye. Urabona ko twebwe twazifunguye. Noneho uraza scrolling wongera ugaruke. Noneho icyo uraza ukore ahangaha urabona ahantu handitse auto saver n'ahanditse Rwanda Airtel 2025 n'ahanditse DNS default. Noneho wowe ukuntu uri buyisetting kugira ngo ize kubasha gukora. Twebwe hano kuri internet yacu ya Airtel, kuri simukadi yacu ya Airtel nta data dufite. Noneho icyo uraza ukore uraza ukande hano hantu handitsemo Rwanda. Noneho ujye hano hantu handitse network ukore search. Ahangaha hari abantu baba batahabona neza. Ahangaha noneho wandikemo Rwanda kugira ngo tubashe kubisobanura byose bitewe na simukadi zigiye zitandukanye abantu bakoresha. Noneho we nuza ukandikamo Rwanda. Hano uri kubona ko baduhereje Rwanda Airtel 2025 ikorana na TRM 5. Ahangaha rero niyo uri bukoreshe kuri simukadi yawe ya Airtel isanzwe. N'iyi ngiyi ni network yayo. Noneho hano baguhereza icyo bita unlimited band. Hano iyo ukoresha Mango 4G free unlimited UPD, igihe ukoresha Airtel hano bazaguha data nyinshi cyane zigiye zitandukanye kandi buri munsi. N'ahangaha nuko nguko Rwanda Mango 4G, n'ahangaha nuko ndetse n'abantu bakoresha Airtel ho na MTN naho ino internet rwose ino application muze kuyaccessinga.
Ikintu cya mbere rero uri bukore kugira ngo ubashe ku accessinga ino internet y'ubuntu ni ukuri buze ukajya muri Google Play Store yawe uraza uyikandemo. Hano ugera muri Play Store yawe rero uraza hano basacingira hano hepfo, hano hari akarango ka search, noneho wowe uraza ukirikemo. Nukirikamo rero nk'ibisanzwe muri Play Store bakwereka ama application agiye atandukanye, ariko hari ama application atanga internet y'ubuntu abagiye atandukanye. Noneho uraza ushaka iyo bita TRM 5. Urabona hano ko bayiduhereje TRM 5, TRM 5 app, TRM 5 2025. Wowe rero uraza ukanda hano handitse TRM 5 2025. Noneho hano bari bukwereke ino application ya TRM ngiyi hano, kugira ngo utaza gushyiramo application itajyanye niyo twebwe tugiye kukwereka. Icyo uri bukore rero uraza uyikandeho hano rero, kugira ngo ino application uze kuyizera uraza ukirikeho hano. Noneho hano bakwereke ko updatinze ku itariki 9/2026 mu kwezi kwa 4. Ura hano bari kukwereka ko bongeyemo features nshyashya. Noneho hano ino application urabona hano bari kukwereka ushobora kuba wayiretinga igihe wayikoresheje, ugasanga ibyo igomba gukora nibyo iperforminga kandi ikabikora neza. Noneho hano bari kukubwira ngo TRM 5 ahangaha TRM 5 Fast Secure VPN for Android Mobile ntabwo ishobora kuba yatwara amakuru yawe nk'izindi VPN ziba ziri untrusted. Impamvu iba yaraje hano kuri Play Store nuko baba barayisuzumye bagasanga nta kintu ishobora kuba yagira gute yakangiza. Noneho hano urabona ko ino application yacu iba ifite rate ya 4.3, kandi muzi ko application ifite rate iri hejuru ya 4 iba yizewe cyane. Ahangaha ho ntago turi bubitindeho cyane, ni ibijyanye n'ino application nyine bakwereka ko dushobora gutuma telefone yawe nyine iguma stable igakora neza ugereranyije n'izindi application bakweretse zikoresha internet y'ubuntu. Icyo urakora rero wowe uraza uyopeninge muri browser yawe. Uraza opening TRM 5 yawe utegereze, ariko nyaboneka niba ugejeje ino video ahangaha nyaboneka kandi like kugira ngo ize kubasha kugenda igera ku bantu benshi. Noneho hano bari kuduhereza ikamu, bari kuduhereza ikaze muri ino application ya TRM. Wowe uri bukande okay. Noneho hano bari kukwereka ngo joininga Telegram. Join Telegram, uraza hano kande later. Nuza hano rero ugakanda later. Urahita ugera ahantu hameze gutya. Nugera ahantu hameze gutya noneho wowe uraza umanure muri telefone yawe, urebe hano hantu hari data, umaking sure yuko haba kuri Airtel yawe data zifunguye. Urabona ko twebwe twazifunguye. Noneho uraza scrolling wongera ugaruke. Noneho icyo uraza ukore ahangaha urabona ahantu handitse auto saver n'ahanditse Rwanda Airtel 2025 n'ahanditse DNS default. Noneho wowe ukuntu uri buyisetting kugira ngo uze kubasha gukora. Twebwe hano kuri internet yacu ya Airtel, kuri sim card yacu ya Airtel nta data dufite. Noneho icyo uraza ukore uraza ukande hano hantu handitsemo Rwanda. Noneho ujye hano hantu handitse network ukore search. Ahangaha hari abantu baba batahabona neza. Ahangaha noneho wandikemo Rwanda kugira ngo tubashe kubisobanura byose bitewe na simukadi zigiye zitandukanye abantu bakoresha. Noneho we nuza ukandikamo Rwanda. Hano uri kubona ko baduhereje Rwanda Airtel 2025 ikorana na TRM 5. Ahangaha rero niyo uri bukoreshe kuri simukadi yawe ya Airtel isanzwe. N'iyi ngiyi ni network yayo. Noneho hano baguhereza icyo bita unlimited band. Hano iyo ukoresha Mango 4G free unlimited UPD igihe ukoresha Airtel hano bazaguha data nyinshi cyane zigiye zitandukanye kandi buri munsi. N'ahangaha nuko nguko Rwanda Mango 4G, n'ahangaha nuko ndetse n'abantu bakoresha Airtel na MTN naho ino internet rwose ino application muze kuyaccessinga. Nta bidasanzwe rero bindi ahangaha byarangiye. Uraza ngo ukore, noneho uraza ukirike kuri iyi ngiyi kandemo. Noneho nuyikandamo hano urabona ko hano mbere DNS ntago yari ifunguye. Uraza wemeze mushyiremo kano kantu k'akavi ukande save. Noneho uze ukirike ahangaha ho gukonegita, utegereze. Noneho urabona ko hano hejuru
urabona ko hano hantu birimo birikonegita. Wawo, urabona ko internet yacu rero yamaze kuba connected. Noneho ugiye kujya ukoresha internet y'ubuntu bitagusabye data mu kazi kawe, niba uri umunyeshuri, niba uri umukozi usanzwe, cyangwa se niba hari ibindi bintu wakoraga mu kazi kawe ka buri munsi. Noneho turaza hano dukupe byose, noneho tuze dutestinge, nenda dufungure Facebook. Nidufungura Facebook, urabona ko Facebook yacu iri buhite ifungura, noneho ugatangira kubona amakuru kuri social media zigiye zitandukanye. Ntabwo ari Facebook gusa uzajya ukoresha ku buntu. Reka tugerageze na YouTube turaza tuyikandeho, noneho dutegereze naho byuguruke. Ariko igihe dutegereje ko byuguruka, wakanda like kuri iyi video niba nawe ibi bintu uza kubona, nubona biza gukunda ukaza kuri butubwire muri comment ati byakunze. Nizera ko abantu batakoze subscribe nabo baba babirangije ndetse bagafungura inzogera kugira ngo video nk'izi nziza zitazajya zibacika.